Welcome back. Not only Goa, Modi wave has swept the nation and blown Congress to tatters. Congress is not even attaining 10% of the total seats in Lok Sabha to save its position as opposition party. People have voted against the inflation and corruption bestowed by UPA 1 and UPA 2 for the last 10 years. Now, the onus lies on the Modi-led government to fulfill all the assurances given by NDA. These are the words of people rejoicing on magnificent victory of the BJP. Let's hear the reactions. अदमासापेक्षा थोडेशे चड अशे लोकांनी दिल्ल्या आनी हाजी पूर्ण हे नरेंद्र मोदी कोता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक वता आनी म्हाका इतलेंच सांगपाचें दिस इज अ कलेक्टिव फेलियर ऑफ गांधी फॅमिली फॉर द काँग्रेस. And we accept their mandate with humility. Political parties are there not only to win election but to lose elections also. Congress has given an excellent government for the last 10 years. UPA 1 and UPA 2. And we wish all the best to the new government which will come in Delhi. जो रिजल्ट जर पळयत गोयचो रिजल्ट जाल्यार गोयचे दोनूय सीट जी आसा ह्या मोठ्या मार्जिनान गोंयकारांनी भारतीय जनता पार्टीच्या पड्यार दिल्ले आसा. गोयच्या सरकारान केल्लें काम आनी मोदीची लहर जे देशभर लोकांनी पळयल्लें आसा जे मोदी सरकार देशात येवपाक जाय हाजे खातीर गोयच्या जनतेनी वांटो घेतलेलो आसा आनी देशाच्या अधोगतीक कारणीभूत आसलेली काँग्रेस एका लोकांनी घरा धाडलेली आसा. तांची सारकी जागा जी आसा ही दाखोवन दिल्ली आसा. पीपल ऑफ इंडिया आनी पीपल ऑफ गोवा पर्टिक्युलरली आमचे नॉर्थ आनी साउथ जे आयज लोकांनी दाखोवन दिला की दिस इलेक्शन वॉज नॉट बेस्ड ऑन रिलीजन जे आमकां प्रोजेक्ट केल्ले की बीजेपी कम्युनल पार्टी म्हणून लोकांनी दाखोवन दिले की बीजेपी इज नॉन कम्युनल पार्टी, बीजेपी इज अ सेक्युलर पार्टी. त्या खातीर आयज इतले लोकांनी वोट केला आमकां रिजल्ट फुडल्यान आहा आख्खे इंडियेच्या लोकांनी विश्वास दवरला नरेंद्र मोदीचेर आनी बीजेपीचेर. सो गुड थिंग्स आर येट टू कम. So people will of India and Goa will see that India will prosper into development. आमी जे डेव्हलपमेंटाचे एक धारणा धरून फुडें सरलेल्या गोंयानूच न्हू आख्खे इंडियेक आतां डेव्हलपमेंट दिसतले आनी इंडिया विल गो टू दॅट लेवल. ही भारतीय जनता पार्टीचे जैत आसा. मनोहर पर्रीकराच्या राजवटीन जे व्यवस्थितपणे केल्ले काम लोकां मदीं दाखयल्लो विश्वास आनी त्याच बरोबर एक नवी आशा की ह्या जैतामुळे सगळ्यांचे अच्छे दिन आने वाले आहे जे आम्ही जे घोषवाक्य म्हणतात ते वाक्या प्रमाणे. आणि ह्या निमतान हांव सगळे गोंयकारांचें अभिनंदन करता कारण तांच्यांनी जो कौल दिलो तो व्यवस्थित स्टॅबिलिटीक कौल दिलो, विचारपूर्वक कौल दिलो आणि ह्या कौल दितना एक प्रकारे मनोहर पर्रीकराच्या राजवटीचेर ताणें केल्ल्या स्किमींचेर ताणें केल्ल्या परिश्रमाचेर आणि फायनान्शियल क्रायसीस आसतना सुद्दां ज्या तरेन प्रत्येक मायनिंगाचो धाकलो भुरगो पासून वयर पर्यंत मायनिंग सेक्टरान त्रासान पडिल्ले असल्यांक ती दिल्ली थाकाय हाका हो कौल आसा. मोदी सरकाराक कौल आसा आणि एक बरें नवें राष्ट्र घडपा खातीर कौल आसा. म्हाका दिसता सगळ्यांचें अभिनंदन, तळागाळांतल्या लोकांचें अभिनंदन. मोदी जी क्या इस तमाम जो उम्मीदें अब लगी है उसको डिलीवर करेंगे? जरूर करेंगे, जरूर करेंगे. देश उनके तरफ बहुत आशा भरी दृष्टि से देख रहा है. देश चाहता है कि कोई आदमी इस देश को बहुत मजबूत देश, बहुत विकसित देश, हमारा यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है उसका कैसे विकास होगा इस सारी बात को करना है. मोदी जी करेंगे. पहिल्याच फावट 99 नंतर दक्षिण गोंयान म्हणजे काँग्रेस पार्टीन विरोधी प्रचार करून जातीवादीचो प्रचार करून लेबल लावन सुद्धा भारतीय जनता पक्षान सगळ्या धर्माचे लोक मागीर ख्रिश्चन बांधव आसूं मुस्लीम बांधव आसूं हे भारतीय जनता पक्षा फाटल्यान रावले. आमचे सहकारी वांगडी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष, गोवा विकास पार्टी आणि सगळे इंडिपेंडंट आमदार जे आमचे बरोबर आसा, एक दोन आमदार सोडल्यार इंडिपेंडंट यांचे सगळ्यांचे हांव मनापासून आभार मानता. मुझे कहते हुए थोड़ा अफसोस भी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाते आनंद भी है. कांग्रेस की 2 सीटें जो आई है वो परिवार की आई है और सपा की जो 5 सीटें आ रही है वो भी परिवार की ही आ रही है. बाकी की सब पार्टियां और सब कैंडिडेट हारे हैं. The victory of the BJP on both the seats has challenged political careers of many heavyweights of the Congress. Vijay Sardesai, who spearheaded Reginald's campaign in South, could not give lead to Congress in his own constituency, Fatodda. Former Congress CM Digambar Kamath lost his constituency to the BJP.
Opposition leader Pratap Singh Rane and Congress leader Vishwajit Rane could not give lead to the BJP in their constituencies Porye and Varpai respectively. Even Salsit could not give substantial lead to the Congress. Mining Belt too stood with the BJP. The trend in Salsit, Congress was aiming for 60,000 plus lead. However, they could manage only 30,801 lead. In Benauli constituency, Congress party lead was 5,058 votes. Naveli Congress 2,190. Kunkoli Congress 750. William Congress 8,105. Nuve Congress 7,597. Margao BJP 1,128. Fatada BJP 438. Kurtori Congress 7,056. In South Goa, BJP regained in Fatada and Congress lost Margao. In Fatada constituency, BJP's lead was 9,715. Congress 9,277. In Margao, BJP 10,198. Congress 9,070. Now have a look at the trend in mining belt. Mining dependents have stood with the BJP. In Bicholi constituency, BJP's lead was 6,691. Maye BJP 9,787. In Sakli BJP 8,724. Varpai BJP 684. In Kepe BJP's lead was 1,721. Kurchore BJP 5,788. Sange BJP 7,714. Sawadde BJP 11,843. Seems like it is end of political career for Dayanand Narvekar and Churchill Alimau. Independent Dayanand Narvekar 4,128 votes. TMC Churchill Alimau 11,941 votes. In North Goa, interesting part is that in Kalangut, Congress got a thin margin. However, BJP deserves a pat on the back that even after strong campaigning of Agnello and Joseph Sequeira, BJP secured sizable number of votes. Rane seems to lose their supremacy in Porye and Varpai. BJP has got lead in both the Rane stronghold constituencies. Newly introduced, none of the above has recorded total 10,103 votes. In both the constituencies, Nota on 5th position. Bureau Report, Prudent. Let's take a short break. Stay tuned.